باب 262 كرياد الصالحين درس الحث ما يوتئن في لردنغول على التثبت اتبتغول فيما يقوله اكو كانكو نيدو اون او ووديكم تبتغول امودون ويحكيه اكو سفيكم. قال الله تعالى لدال ولا تقف وتحذر ما ليس لك به علم. وقال تعالى ما يفوز من قول الا لديه رقيب عتيد. وعن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي والنبي صلى الله عليه وسلم حديث 1555 hadith wulure e temedde e capanɗe joyi e joyi wana abi hurayra ƴettama aba hurayra radiallahu anhu anna nabiya wonde annabajo allah sallallahu alaihi wasallam qala o maki kafa bil mar yoni neɗɗo kadi ban fenande an yo haddisa nde o yewtata bi kulli ma sami kala ko onani tawi an kala ko namɗa a wowle haray ɗum ɗo yoni ko waɗe fenowo rawahu muslim an kadi nan ko fankuɗa hara goɗɗo humpitaki wa an samurata radiallahu anhu qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam nelaɗo maki man haddasa anni bi hadithin kala yewtuɗo gayi an yewtere yura yi'a faama annahu no kanko kadibun o fena e ko yewti kon fo waray on ɗon ahadul kadibin woni o jeeyama goto e fenoɓe rawahu muslim. wan asma radiallahu anha anna imra'atan no sonnajo ko qalat o makko no ya rasulallah inna li darratan miɗo mari sinirawo fa hal alayya junahun est ce que miɗo mari bakkatu in tashabba'atu من زوجي غير الذي يؤتيني إن تشبعت استيوني مهاري من زوجي موديا وغير الذي هرونان له يؤتيني دي أكرلا إكي هري مدمر بكات إنه فقال النبي صلى الله عليه وسلم نبا جلم جابي المتشبع أن هاري نوو بما لم يؤطأ سبكونكو أكاكا كلابس sawbay zurin himo waywa ɓurniɗo conci ɗiɗi fenade muttafaqun alayhi hadith on ko fortanaɗo eɓe firande almutashabbi'u huwa alladi ko wonon yuzhiru shibr feññinowo haarugol famin haari walaysa bishab'an harale o haarale wa ma'anaha firumungo huna ɗo an yuzira ko nde on tigi feññinta annahu kanko hasala lahu hewtanimo fadilatun o lutti heɓi o haari ha o luttini walaysat hasulatun harale ɗum nano woniri wala bisa sawbay zurin ko wiyete ɓornagol conci ɗiɗi fenande aydu zurin ko jomirande fenande o walladi yuzawwiru ko woni mono fena ala nasi hore yimɓe ɓen ɓen yiyata zayya bi zeyyin nde ɓe cuɗinorta cuɗari ahali zuhdi yimɓe ruɗare awil ilmi yimɓe tinnare awil ilmi ma ganda awi sawrati ma yaajende yimɓe ngalu liyaftarra bihi nnas fi yo hodir ɗum ɗon yimɓe ɓen walaysa huwa bi tilka sifati tawale wona o jeeyaɓe ɓen yimɓe sifaji wawa ko woni ɗum yiltitoɗen ko alladi ko on yuzawiru mono ɓorno alannasi e hoore yimɓe ɓen mbiyan yetta zayyande o ɓornoto bi ziyi ahli zuhudi e conci yimɓe ruuɗiɓe aduna ɓe haaju mum ala e aduna awil ilmi ma yimɓe ganduɗo ɓe awi sarwati ma yimɓe marɓe yaajendeji liyahtarra bi nas fiyo hodir yimɓe ɓen ɗum ɗon o trompira ɓe o famina ko moƴƴo walaysa huwa bi tilka sifati harale o jeeyaka e ɓeɗe o sifaji ɗum ko fenade wa qila wiyama wayde dalika oy ko misal go harawna ɗum ɗo ko raɓɓiɗi kon wallahu a'la wa alam haray ɗo ko raɓɓiɗi kon neɗɗo wona yo on fenowo na yo on fillotoɗo ko o nani wo ɓay noon anana e woɓɓe bo hino wola flagrant minen ko min dani ko ñallata sakko waala andi ɓen ɗon ɓe windi hoore maɓɓe e fenoɓe ɓe de koni si kadi ko ɓe windiɓe ka fenoɓe ɓe hersira kadi Allah dandu en wallahu a'la wa a'lam.